MCR rero kithinje tuona ndite magi mukimuregani ukigithurano kithiru kathunku misonko akiwa nio muthukiria rieto wandineo kithinje ro musiaso waricho mikorana kumireta njako kieko muthukiria rieto ntubura kathunku mi amwe na bwareganite na bwo maira kirigia na kulikithia Sonko tigana na siasa thaiji siasa ichiathirire etera miaka iu ingi tigere miaka 5 bitirantu buru rera ngugi o ni MCA wa wandi arire rwarera gisone kia buru ja Felix Kithinji ntwo uro sumirite na muthorojo munene na kumenere Solomon Kathunku mwana siasa wandi na iu na ura basindanaga na waithurano ni bithiru Kithinji akiwa Sonko na gutuma bamwe bakari ni kenda bakamuthukiriria to jonto bitu mibia gisiasa bitikumenyeka kambugia my brother ura twachindana nwe natigio tumira fuas bawe kuita kundumanga TV-ine kuita kuthithia micemania kwandamana ya marumi urari na mendekithia jantu bamiru abakwenda akabaita betete kurumanga ma MCAs bamiru nandi ba kurumanga Kithinji banoga beta kurumanga MCAs ba miru yonde anku baromba kana anku muromba mutano cio netikiri siasa ichiathirire na siasa tukiringa kaire kura kana siasa no 2027 na agatikirie ningucokeria nkatho muno mutano cio ratwacindano Mheshimiwa Karembe no twenetikirie siasa chiathirire na areje turagwatana nikenda tumbotethia antu bari rorera Kithinji ntwona amenerete karibu baria kuwa bari mumanyuma mwanka micemanio na iria gwitana kumuruma akiboria kumwika nthi jonto igitare sesa ni riathirire na thaiji nikagitaga kuritira karingugi wananchi bo bakuriwa nabo ba nikenda bomba guta kurumana kimindia kana TV-ine kana kuthingatana na uni micemanio nikenda bomba kumbagira nthoni kambere ibampe kanya gako ka miaka 5 mbitira antu ngugi banthime na witi bwako bangugi uranga itira antu ngugi baruirirwa rera ikyo kithimi ine ora tiri bati kunthimano lakini thaiji ibarekane na siasa na ibetikirie ikyo nkuromba muntu netaitane afuas ba wabere twachindirwe natigio tindo bairia gwe kura ikaringwa kairi kura icharingiro na mwananchi na thurire mutongeria na kurire charingiro kura ithanthatu so kira ibetere tubaitire ngugi ni tuswanite na Solomon Kathunku miro kugwetanirwo na nteto iji na aria tukiaranire nawe na njira ya mwanya aregene nayo na kuwa guti gintu jakiwa kumenya indi we akenda kuria kiuria iguru ria wathani bura buri ku atituma muntu indi gaikinya ri wengwa nande zawa kuga no ngano wa umbai kuga umano ntoni tibyo kumenya no ndo dai manzara ndi najo yange ndi na like to take care of so jawa kugira nto jamenya na nyaba wa kuga yo atomida menya no abati kuboria no I think it adults na abati kodi na mtora umuruma no kuona mawera it doesn't make sense so we move to blame another person from nowhere but as far as I'm concerned man so wote wo bije nyabo mo no te mtu da to maine waya ano ngazo mana na leo ni ngwate kambati weta ningwa kuna ryo MCA Kithinji na ugete agatigira arito bara beterete igiro bebe form 4 bate kurira nja indi bonde bagatonya masukuru mwanya akiwa mwambiro jo mwaka twetete na kioneki ya kuthirikira sukuru ya Kiubundire ambiriro wandine ugitara wathani buthuru ni kenda arito bagatonya kuna kugita kosi mwanya na bakwa baruiro rera bara bakuthiria sukuru thaiji batu kaija kana woni kaija mutongeria wao rwiriro rera kwina vocation training ya kiroi Mheshimiwa Karembe na iromba yakwa ikwithirwa ndiko yambirie gwita ngugi by next year nikenda na bomba gutonya school ku na bangi baraba kethirwa ba kenda kuthithia mantu engineering nambi oni kaija Mheshimiwa nkaba support nikena bomba kubaikia technical schools mwana roke thwa atikumba kwa achieve guta university kana tena grade guta university oni kaija Mheshimiwa wao inkwenda gwashwira mwana wa gakaranja othiria skuru grade roka gwata njumbo ne kaija Mheshimiwa ku na ngotetheria ukinye skuru uthome na muciari utikio muciari kethirwa kiriaga muciari kikira ngatigira muciari gukurira inyomba na irubia kurebia kiu au ange oni kaija Mheshimiwa ku ngatigira ndikumenya na arambe chika macha ugo muritwa nikenda umba kuthoma tutikwenda wiro rera kuthotuna muntu otheri kinyomo nki reporter wa TV kumarwire rwarera